Od uvijek imam problem s vidom, znači još kao mala, već u prvom osnovne sam dobila naočale i onda iz godinama kako sam ja rasla, tako je rasla i dioptrija i zapravo su meni leće već dali u 8. razredu i meni je vid i dioptrija su bili stabilni sve do nedavno. Ja sam savršeno vidjela i na daljinu i na blizinu. I zapravo prvi problemi su počeli s tim vidom na blizinu, znači za računalom, na mobitelu pogotovo, skužila sam da moram udaljavati i onda s vremenom je i to udaljavanje postalo problematično. Zapravo nisam vidjela, stalno sam morala, znaš kako sam gledala, screenshotala bi onda bi si povećala da vidim šta trebam znati. I zapravo zbog te velike dioptrije ja sam morala svakih 2 godine ići kod retinologa na pregled, znači da se vidi kako oko se ponaša i to, jer zapravo velika dioptrija znači da je očna jabučica jako izdužena. I onda sam sad nedavno, početkom ove godine, zakazala pregled kod retinologa tu u Optical Expressu i iznenadila me dijagnoza zato što je on rekao da ja ne vidim, ne zato što su se neke promjene dogodile i što više u kontekstu moje dijagnoze, odnosno te velike dioptrije o kojoj je zdravo i u super stanju, ali rečeno mi je da ja imam mrenu. Meni je to bilo šok i vjeverica. Tako da smo onda dogovorili, zapravo jedno rješenje za mrenu je operacija i tako je tu krenuo taj dogovor za rješavanje tog mog lošeg vida. A dodatni simptomi koji su mi bili problem proteklih i više od pola godine su zapravo zbog tog naprezanja, lošeg vida i smanjenog te smanjene oštrine, zapravo sam imala jako velike glavobolje, nesnosne glavobolje. Najprije sam mislila da je to zato što previše treniram, da previše trčim, loše dišem, previše buljim mobitel, previše buljim u laptop, previše buljim u stablo. Više nisam znala šta napravi da se to riješi. Medikamenti mi isto tako, lijekovi, znači uopće nisu pomagali za tu glavobolju i onda kad mi je rečeno da imam mrenu, sve mi je bilo jasno. Zbog toga je ta glavobolja i bila. Pa gle, kad je siva mrena u pitanju, jedno rješenje je operacija. Znači čekanje da se nešto dogodi je besmisleno jer se ništa neće dogoditi, osim što će ta mrena još se povećati i komplikacije kasnije mogu biti samo veće. Mene je najviše brinulo to kad mi pokriju lice kako ću ja disati. Znači, sam strah operacije, strah od same operacije zapravo mi nije bio na prvom mjestu, iako je bio što ako nešto pođe po krivu, ali zapravo moj osnovni strah je ta klaustrofobija, odnosno što kad oni meni pokriju lice. Pa kad sam došla tu u Optical, doma sam se ja danima i vikend sam, zapravo su mi ponudili da imam operaciju u petak ili ponedjeljak, ja sam rekla ponedjeljak kao da imam više vremena za saživiti se s tom situacijom pokrivanja lica jer mora se pokriti da bude sterilno jer ipak se radi rez zbog ugradnje leće. I tako sam ja pogledala niz YouTube filmova da vidim kako oni to pokriju to lice. I rekla sam ok, to je to, sad izdržat ću svagdje. Znači ono što me tješilo je da niko nije rekao da sam zahvat po oko minuta. Ja sam mislila ajde dobro, mogu preživjeti tih 15 minuta. I kad sam došla tu u kliniku, prvo su mi dali anestetske kapi, onda su mi dali tabletu za smirenje, onda smo malo pričali, zezali se, onda smo ušli u salu, onda mi je tamo sestra objasnila šta će mi napraviti, isprat s ovim, s onim, onda je doktor rekao da će mi onda staviti to na lice. Ja se, tu je već problem, znate, ja bi da vi to nekako meni, ako ikako moguće bez toga, oni su rekli da nije moguće bez toga, ali će mi otkriti tako da meni nosi i usta budu slobodni. I tako su i napravili, zapravo meni je to bilo olakšanje veliko i to je to.
A sama operacija je zapravo samo nelagodna, nije bolna, ali ipak treba izdržati, znači taj mikroskop kroz koji doktor gleda, ima jako svjetlo koji svaki mikroskop i to je onako kad dobiješ sve te kapi i sve te pomade u oko je malo teško zagledati, treba izdržati to, ali nije sad to nešto neizdrživo, to je, ne znam, ko ono kad iz mraka izađeš na svjetlo pa ona prva stotinka sekunde, tako. Samo ovo traje možda minutu, dvije. Bio je Luka, bio je doktor Kalauz i bila je Nikolina. Da, oni su se zezali i trudili su se svo vrijeme pričati sa mnom i zapravo mi skretati pažnju tako da mi to tih par minuta tog bijelog svjetla budu što lakši. Ukupno, prvo su išli jedno oko pa drugo, znači svako oko možda 5-6 minuta, 10, ne mogu točno procijeniti, ali sigurno samo ovo bijelo svjetlo nije više od par minuta. Da, nakon što se završilo, izašla sam iz sale, ništa nisam vidjela jer zapravo i da nije bilo operacije sa svim tim pomadama u oku ne bi se moglo vidjeti. Ali su mi dali one prozirne školjkice i jednim dijelom sam odmah vidjela i to mi je bilo ono wow, ja vidim, iako se to sve mutilo, ali ja sam imala tu jednu malu jasnu slikicu puta hodnika ispred sebe i to mi je bilo wow i tako sam bila tek tada sam zapravo osjetila uzbuđenje. Morala sam imati pratnju jer s takvim vidom se ne možeš ni kretati, kamoli sjest u auto, vozici ili bilo šta drugo napraviti samostalno i cijelo popodne zapravo sam morala provesti u polumraku jer mi je svjetlo jako smetalo i nisam mogla zapravo ništa osim slušati. Slušala sam podcaste. A nije to bilo dana, već navečer negdje iza 11 sati, znači to je bilo popodne negdje oko 1 i po 2 i navečer oko 11 kad sam se ustala u kupaonu sam već mogla kroz te male dijelove vidjeti. A sutra ujutro kad sam se probudila sam već najnormalnije vidjela. Nije to sad bio vid ko što mi je sada, zbog tih pomada, antibiotskih tih masti i kapi, ali odmah sam ujutro vidjela. Recimo sutra dan se odmah dođe na kontrolu i ja sam samostalno došla na kontrolu bez pratnje. Recimo, znači prvo jutro je vid bio da sam se mogla samostalno kretati već. Već nakon, i to jutro sam odmah makla te školjkice, znači odmah sam gledala bez njih. Trebalo je nakon što se stave te pomadice ujutro, odnosno 3 puta dnevno, trebalo vremena da progledaš. Ali zapravo sam mogla najnormalnije već i čitati odmah i gledati TV. I zapravo jedino što me jako smetalo je svjetlost. I kako se vid oštrio, ta smetnje bijele svjetlosti su se smanjivale. Sad je nekih skoro niti 3 mjeseca, 2,5 mjeseca. Vid je savršen, znači ja vidim i na daleko i na blizu. I tek sad zapravo sam se riješila brige skidanja i stavljanja leća, znači navečer više nemam, tek od nedavno navečer nemam misli da moram ići prvo skinuti leće. Oni su zapravo napravili to da su mi na jednom oku ostavili malo dioptrije, tako da ja mogu vidjeti na blizu. Tako da ne trebam više naočale ni za blizu. Znači mobitel ne moram udaljiti, normalno gledam kao da imam 25 godina. Ta metoda se zove Monovision, samo su meni znači napravili to da su mi ugradili na jedno oko leću sa dioptrijom koja mi pomaže gledati na daljinu, a na drugo oko su mi ugradili leću koja mi ne skida 100% dioptriju na daljinu, tako da mogu vidjeti na blizinu. Pa recimo, tata mi je rekao da kad me vidio, on me vidio na 2 tjedna od operacije, on mi je rekao da mi cijelo lice ima drugačiji izraz, a ono što sam ja i sama primijetila je da su mi bjeločnice bijele, više nisu onako roskasto crvene i prošarane kapilarama. I recimo
prijateljice, kolege s posla su mi rekli da wow, kako ti se oči sjaje, a zapravo mene su od leća i od mene očigledno oči imale matirani sjaj. Da je razlika je da li neko ima malu dioptriju, znači ono tipa da može skinuti leće i otići samostalno do WC-a, ja nisam mogla, znači bez naočala meni je to bilo teško. I mogla sam doma gdje sam poznavala prostor pa sam znala di mi je hodnik, vrata i di je WC. I neko ko ima baš ono malu dioptriju možda se može snalaziti bez pomagala, tako da to recimo se može čekat, nije nešto što je hitno, ali definitivno je nešto što puno olakšava život. A neko ko ima visoku dioptriju kao ja, svakome bi savjetovala da ode na pregled i da zatraži mišljenja ako treba i 2-3 mišljenja koje je najbolje rješenje za njegov problem, jer život s visokom, odnosno rješavanje te visoke dioptrije je to vam je novi život. Kako se pripremiti za operaciju? Pa prije svega je važno vjerovati svojim doktorima, važno je isto tako ih pitati prije operacije apsolutno sve što vas zanima i ako imate problem sa klaustrofobijom kao ja, nemojte šutiti o tome.